using Nitix for all these years. They've always been a good supplier to me. We've in the industry since 1990 and ever since we started back then we used Nitix. Die kwaliteit wat ons kry by Nitix, ons kan nie verbeter vra nie. Ja, dis 'n gepatenteerde produk wat ons al in 2016 gepatenteer het. En hy is beskikbaar by ons op aanvraag. Jonathan, welcome Jonathan. Thank you. Pleasure being here. Jonathan's going to tell you what to look out for when you put up a structure or who you're going to call. Ek het self gehoor van goeie diens, goeie kwaliteit, goeie net. Ons het 'n groot verskeidenheid skadu-net, landbounette, afdaknette. Julle is welkom om op ons webwerf te gaan kyk en kontak enige een van ons spesialiste vir enige hulp. Baie dankie.